Happy Sabbath, brothers and sisters. Malaga shang longa, gan mara kan nyamare, we mon keleo, was ni diala to content. To lodge mugalong, gasaga makoshu convent, kajikola with jagawala shang long on a man. A quarter cosra laka ko Bokon yof, Bokon bos, renin dial, can number collection and nere lanacon. Kajakon become shangwalaka walla ko banabijak, kavanaben. New Rabana Roine Dial and Cherala Kobana Mo Quidian Banakalas Gosket. Nyamara can gan marry to we mon keleo, Chaya welcome, Kashid Yeshu Kraso, Shanima Conalen Shang, go to Jaco, Dokon Quran Pangadit, and then a con Gopal, Kadakon wearing one a dial and let conga, cook and dial and let conga, go to Quero Cozon and Ebu Conga let less con and Yamradian. Congas Dangaka. Can Wedian lodge the con, she can bow lodge the con, she can go shikon lobangite Kasher con, Kega Pelan, Gorkon query Yeshu Kersoko, Bocon come yede, Mcha promise cocon, Akagalacia show buckle bells one coca yengatkos to Querocus Jagie got a rage lodge no kun, Muyanish young Baba Godin. They con welcome, Kagwas and Mabana did a Mabanaja Bano Querocus Banaja Pine, Kajo did. Damandan ni Thomas Doswell Ramkel mi jukwaro ko zakwany ko da kwaro ko da jakwany date kadi ma paja boko men ku ko la loro ko fide wala so they welcome ko ni ko ni Jete pal, oh jete loñaka, que cuando le chupa y lo hay de pincha, oh jete lubia, parikanga, say dunyal re would do indeed, chunyok. Lord, I call you nyok, churien nyok. Lord, I call churien nyok. Yang ne ko kai gwa lu chawa, ajin gwara chaji jog ya chaji kok. Yo nyale jon la da dar. Oh jete ubia, oh jete julga. Oh, jete pal, oh, jete loñaka, que cuando le chupa y trae pincha, oh, jete ubia. Big one chang nian adaro, luak beben nian da joya betel. Chang chayen lui da quara be de kalwin ni cha chor kurayen be nyin kanen chang cha tiam kor be korater chang cha ban ne dan cha loy ge ka de yo no ka che duer ga dial ban jo de chang maloy lar biaka oh jete ubia oh jete julga oh jete pal oh jete loñaka
let you quite right the pinja. Oh, Jehovah. Aliak dua kerji ceng dunia, redor gur mi ceng yen jang mel, tika goy mi tem mi demat keje, ejen mi tel goy da perkangak dial, moi kolong ceng kuara dumendit, Luang da wai dujin karadu, caya tup caya loch bumade. Oh jete ubya, oh jete jujok, oh jete pal, oh jete lonyaka, 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 lonyaka. Luɔcnɛ let you quite right the pinja. Oh, Jahöba. Alek te kwari Yeshu Kristo minat kona kan shangawar kan shangdar gan mar kan nya mare dide me raja ka kwir topic ban bukon kul share ga kwida wala bus kan kono tin kaman goro bukon lat de jiti nya mar kan da mar ko da koro dan ya pin mole ko da kon kor ko da kon te da kon kul boss raila ne dial lat kon ga wala ko an me lat kon ga short kos gwaya ko bukon lat e kon kor ko kon te chana power gwara mu gwan shungne ko sabram ko saiza ko jacob gwadina la ko gajin kwaro ko smral godoro rung ga la ko lus ko point gwade reido radial kasha ko banyam no gwadin ko noga shikam nei ko garwani dial he shikam gadu gwadin chaga nyuro wala ko baka bo share tene ko leb share ko mo ne ka ngash ngwane gwadin kan nginye nei karwani jin soda gwadin bosne re wa ma kelo ko shud gadni Yeshu Kristum la kwara inono. So welcome Indial. Kacä welcome ko shudi Yeshu Kristo. Shinmal kona let karwani tete. Shigarwani te jidene. Ban man gor kwaro ko da oni shang bukon nyor ko ban rwani ga ban ga share bukon matoda kan kon ngai reden bukon shat ko bi ko kon ko lok bi ko kon ko mies man shang shi Yeshu Kristo shang shaben. Acha kon kam shang shungno mon ku kon lok ter ka kwide awala ga shaitan. Jananda mandun sibit bus shol karoy ko dame lada jako Australia with mishala Albany ko Western Australia kacä welcome Indial yen mare kan gan mare dial man ne de join afterwards later ken ne ko kede belingo mo lalo share afterwards men de thijo nyimar machine ne video me share ko your groups ko dong dar am can kon join adalo to galeng gaja kede yithij bako ku subscribe ka our YouTube channel so mission kana share yo ke ne wajak and then da ka web ka message ni yo la di jawe jege alangari di jawe jege la notification so di willing at your own time kedi ja policy kedi bible di alan ku kon la ka PowerPoint di ka wi lengo at your own speed ko nga ja thankun taran tangna ka god tangna tikan let so chikon the very same time zone so mo right kon go kwide awala right kon ko kwiro ko mishalar ko lonya ko kwarakos kelen cha kon lado mulun kon kwarakos ejano shina jen kadir ku kon lo piling right now raja ko lonya ka tega raj mu gwa ma lar korani Yeshu Kristo gwame kamesi shogo welkel kamesi shogo welkel bas jandaro with badak awuka jandaro with bangwan chalar biya ka yen dialin ci dai ka hay ka sigash kun han ba yamoy ka long jawag gagda
Latha gagdangwang nukun tawa kethiye garudun ka ko aramu molmol ka koy loyda bay moy ka long re yenu kun ko gagda tiaga ka aida pola so kan lat ka gwamene lat kan men shiran mit pin mun kule la karan adwer hajan take yishu kristo a shang shungne hajan take gwan jang adwer so shi gwan jang ne chaben cha haida shabala ruira mun kule la ram kwala sholaran ci yeshu kule ben chay kule jogo ber haida no mana khane jago sega beju kule gwala haida mun kule la shang shungne ni mar mu chaji jog ka jaro mi shiro jamo ke da mar angudo dien di lo ngot ko ne shi gor ko ne ben ke yeshu kristo talar kon kai zai shoga jandara wude die ko goro kwer gozin biaje jackson aramla gondwere peldupke ka jalu nga kwer kos ka baja palaka ngai kon yeshu kristo roje ni shankala re ka john show ka news shoga dogbas jandara la re jo ando anga sign shang ramu jo do leng ba berech ba ben scale kaje en siga donga shi sig doru are loido tan ku ye ko right ray loido ko je joga jijin palte jega tan berga kwarokos kariro katin jeg dial tan dong de jimiet akan ta to kwala la da kwarno ko sko tini yeshu kristo donga si ko goro be ray loido en topic ko ko la right ko kwide wala e topic mu shola na ba ko joga ne dial ko ne yen biaka lo ni joko kwarokos a win mona to consonant ha Mijini shadi je ke win more to 10 years ago, che very much che the same. Mijini lele shiang takana 20 years ago, mijini lele shat ke shiang now right now is so much different. Mijini pelwang to pinketin diala la rodian, nyo the je anokatin diala chalat, ray bible ka kui bene yeshu karso o nenejen chatagalong. Chikoronen tiganten. Boss charoda rib wimon gelo. Enya jo kwana le pelga je gwamene can let penye climate change and maybe correct the quid of afterwards in another time but chero de rebona ko ngai kono ke dial chagalat ke mesi shoga jandaro do ngwan ke saine ka kwi ngwane dial tambe toga ken yeshu kristo kana naben but jin kuro de le the jin ko di ben ke yeshu kristo agwa mitere agwa minindi titano thiege yeno kut wala nan yeno kut kallat ku dial na kula la right now thiege ne kana kut wala nen kana yeno kut ka kwari yeshu kristo misha benan tamane men kula la ni jenta dai ji nang nyal wala dai ji jako ne ba ji ban pingeje la kende dial di ro de thiege ka nyimar ke da mar ko kwaro kun ma pal kone ye kon pal rano shango yeshu kristo ben chen bodot pin bawrol nel e cha relaka ki dul de cha la de ti cha la gwa mi yeshu kristo ko queen ne dia e right cause ko bi gor ka be men cha gore ba bol ko bi gor a personal decision ki e sharmo goro be kana la jin kora she sharmo goro be ben bi nyurin gondoro ki mandoro ki shibru ki gadku e sharmo goro bu kon to ko ji iyo mi shi goy ko la ngai and then bu ko le jen bu gadu ko lo nongten bi shibru ko lo nongten ka bi shawdu ko lo nongten ka shi mor de ala ko ken ka tai cha jak cha ga jo ke je right ko da me cha ko kami yeshu kristo me che ben right ko che tong ne re ji jus che lat ke e chang ne me che kan lok che lat ke bat ken te kal le che no che ko jo kan ta kwa jen kwa tong ne ka jerusalem ko kana nokten bia ko ne ka judea and then bia ko samaria bia wa amene pe go wa dial down one dial a jen ko le nyuro wala ko shol ko ne te ga yeshu kristo mi chi lu ko kwidan ko ko ne de sharten ka karno ka kon gat ramen shol ham ramen shar but ko chi kwaro ko te ka kwai loy ka kon ken de la shol ga jor but me chi kwaro ko te ka kwai loy ka kon cha kon jagi yeshu kristo now shi kon le ngora la jor chi kon god israel chi kon god jews ka ngas ke yeshu kristo cha kon shol ko kon kar ka abraham
So kajan gwazama take raj mugwamede tim kon mishalat ka hosha kiro jalalat ka hozia rajalalat ka hozia ka English raj shagor ka hosha shoga bakel baskel awokajok chelare de gome chawo bia loish na ka kusnyal shakon dwesh ka duneo bakon kan kababot kon yen kababot kon ben yen kaga korni ni dangraw bakon ben tek ka shangin diodien bakon ben je kabana shutek nyamde wana kaje ko banaje ngash eno kusnyal ko banaje ngash en kusnyal ko bende George shenike ken shang beben kakon shenike nyal mi yik pin karul so charo jamane shalat kon nye mar kan gan mar chakon jogo biya wana ko kwarno kusnyal a shengnu me chakon dwaj lara na dwaje kwar kus ka dwaje chaji dwaj keje an bod chakula jiktin chi jeka kwidwaj kanamo ejela ka yeno ejela ka jago bugo gowon ejen raj milat ko kon gwame ko thangna data larana lar ko nene me tarewa ke tagwa de palafin telerik tu wan sheje ban mache ben luaga me chirik tu wan chiga ben ka da thangna da lar me tarewa telerik tu wan taka ban me she bere ko chirik tu wan chiga ben bat gan mar kan nya mar kwar ko chelar kon ko tege shang netela dwaje ka gat ka win mona me ga tanta ko kono shigara ma do dien chi da dwaj barama la dwaje ne gadu ko shi nente ga mi jang malade bi kula kore ko ne gadu no ma bi kula nongo do mo go mongoro ne be shenka tan goro be taga je shanga chedi ajen lo kwar ko kula lar kon ko la kon dwaje shi ne ga gat kon ajen ko je lar ko anga kan gadu ma dwajo menen kwar ko lan ya dwaje ne ga gat ka ba ya kok bon kashu man nyamade kamji o mitega mishuji ke jere ngwani dial mtitre now shio lo kwarokos je but kwarokos ko discipline je ko prepare je ko shango wajo kam laden bilat ka kwilende beje ga laram shi bom beje ga laram chi ngwangaj beje ga lawo shrodo yalla ka kashungi bum mene karekti beje kulo jeg bana ga kwirwai no kos bana shiga belo jeg latu bom ko shi shodare regni already akande dial telekon ga gwej tan ku kwaro ko slel right opinion tanyo ga lar kon ko ne tu wode biya wona go kwaro ko sko bande janga ko jala ko snalone kodi ko shi bende ja tap jindi ro de tije tan nyimar ke damar kodi gwindo dong me bi ga tan ta gaji ci win mon ci goyde ro ko rebelong a cetel nit ko ne ba kwaro ko ba pal ko ci latti go gutaten ci yuci go gutaten ci dolto gawta tana men torbela ci fashion kan technology sharo ko rebelong shinala na sharken ko ne angu ba tegda ala ka kuide mon in the next 10 years in the next 20 years but kwai kaje ko te ga kwar mi abe ni mishali yeshu kristo kabende en yeshu kristo beben yeyni win mon ka te dial jekta shabala du mon gwame baba nang ne dial nong na sharaka baba nang ne dial tin shi shombu kwirwai ne kos baba nang ne dial nong na tinti luo kos kene rwai yeshu kristo men ta kula lar can use chogo wal one bas wero but jinya mar ke damar angwa the teethen shuro de jako ne betrar goro luine kokut gor kwar ni yeshu kristo ko ba mezdu yeshu kristo shunga nyam gwa right now gwa the rel go de rol nyam
Yeshu Kristo te rolnel ke time to content te gwazarel goide rode kalanga ga kwidu pala ni shango gwadin ramama pelega ka pala la pal kaji la wa pala nyam kwarakus ala tol mugwa ka ngwen mugwa ka shang shung ni Yeshu Kristo taje kam gwaza mako bu gwada bir alaga taje kam gwaza mako bi shang shung du bir alaga kam bi ne Yeshu Kristo ko shang wa ben beji jogo beraka jin lad mugwa so mu ko kon ejen kwa kon jogo je ko roin kos diala cha kam ga kon ko bu kwero kos kon kulela luok bu kon kulela jogo yen shwa shing wi mon shigo wi mon metela gwande shing wi mon ala ne jal kata jal ka Abraham kata jal ka Isaac kata jal ka Jacob me jal ka da dwar wa de ken ga ne shugwe cha ka promise ke je me cha ga Jahöba nang ka Canaan wen mi loin ka liet ka na twar ka shak ajen weje mo na goro ajen weje mo bay nang tene ajen weje mo me jel kan da dwar ka je ka kono wi mo na men a da dwar weje ku kon le mon ku kon lip ko ban shuptin man kwal shol Canaan te rol nyal ajen ku Yeshu Kristo bokulo ben men te take ka wala data but take me shi to gane me shi gadis wel ta ko bi ga shup weje cha go lu joga jen weje mo kwa wo biaw kan ken kwara kos ken ngas and then chaga joga ke ka biaw ku tinen dora me amene mi shalu kurundi jenangu amene generation me to kon to ke lew and then bune god kun so chu ken dial chu lu rame chu kare denanga Aaron ejene chu go boznu gwami gwa de kwal shol ko ne be ko ne re but nyamara kan gan mare goro ne echrodo na kan ngasla wilo ko ni chang chilat ku chikapal amene goywa amene kelew shipal ko tege Yeshu Kristo mangade but then yo but te muton mishloy du te galgalten ejena mono biwi jako shibishu chawe chan loy kon chana ka gor chana kamdan ke Yeshu Kristo chana jadenya gwa aboro de lakten winmon rine jogdu katachi Yeshu Kristo la ratala ramada pur kale jogde winmon rine jogdu winni namdu ka winni shogi Yeshu Kristo tun boze gosin dialo witen tarwa mi shura jamani cha nyoko sher ka kon rejen je kon ga kiroi no kos shio nyer kos kon ga shio lo kwaro kos kon badodi o kwaro kos goro bu kon ne tral krodin bu kon ne ti we chene ga man la dabla ja ler ka kamai and then bu kon ne ti we to go to shung nyam kwaro kos athalam to get do goro bu kon winmon bu kon nyer ke lew bu kon shenga ne jeg dial tin bu kon nyer but ne to kula teration ni jengne gor kwar ko do bana ko nok ko ga ne to ka ne ti yer shetan tek den ka tan goro yer tek dan ki ga ta yer tek dan ka jeno wal gwa ken kon Yeshu Kristo ken kon na ngai te ga mi cha gor ka nyog le no woni ka nyog le no woni shoga jandaro shoga jandogo da ro bas jandaro do ngan chawade mi ka ne ti pel de ga ja ngash ibu gudien angu de ram kel neiti bas dore Joshua kada nero neiti bas dore dangwel Joshua sheni mi shukus den ka shagato now tekel me de kon ngaire bible ga machakam kon jiran mitire ngwane minyin shaitan tikor ga shaitan mano dalaji diro de tiko ne angula problem damo an kwarakus mon kwala la daga la da ka togde kon point jen shaitan mi wi koru ter ga je kate ga nyinga titiabi bi kwarakus baro da lak jok ko kwarakus chawa sharam to ka shardaro shan ka gor mi jin logo ka tere ga shaitan
kala lela wire wa te ga tilele u beje te we kap ka tedu gwirna kudena kogna kwelungok doma manat ke maji shawnat kentin dialin jektin kwala laro ka shang point mite ga mu we kap radian kai jini tayar korga shaitan ngodo bungu tede bu kwaro ko barode lak jokkoro ko chuku daraw chuga dalla daga batta kon kula joko kenne dialin to wi mon go me du ngesh kene wonene wi mon me bu guda lengu dara no de tini go ko wonene angu lengu biya gurwen mon me pel ken kene to wi mon lat kwaro ko zaga tawda karo de ne ti da karo de ti jen kwale lo shat ko wonene angu mi joy kene dan angu mi joy kene ti wan ramkel kan mu joy kene ti bas dore well angu mi joy ka ramkel korade awo ci kwaro kos ka ban pinga ne return rain wane dial into ka kon wi wame shawaji ran ci kwaro kos ce kamshar ko dile la nyuri a can la pala jin ka cha palu ku cha ka loy dile la nyuri ko di gwi ko ne angu me shan long kala ne kamna kon kwaro ko di kwaro ko di te kudra ja kana ka news ne kudra ja kana ka la kudra ja kana re sharnat kudra ja kana ka bible da kwaro ko sharo da tie da beji nyozo ne men da ka jijene mikene tieng no ko yeshu kristo andan da ji joko tieng no ko je ajen kwal shar kon gome an doje doj kana a kwaro ko cheji doj ko ne don cheji lok doje ji ko be men jegala de be ngai ko bu ko ben gaje ka doje ji ko bu ko bom nyamde ka be la de ka ashile jawdo ka doje ji ko bu kor ram ko la gwanter be long ko en ram la de la kona train je den bu ko kor ejena la kon kula jogo ko ram la kurishi no paiben chera gad ma sha gwadi ci ko ga model ko mit ga kon amenen ba bungulel ba ga nyoye meben so mi chu ko nyoye ni bel ci jina ramade na ngi ci te ga ngai ngwana mi dit kamen tant sharp shaitan dial bu kwar ko jinga moch ko ka ngai den ko bu kor be longade taro mi shum ko ne nyok ta gor ga samol nyok ka samol rawde shoga bakel taw ko kusnyal naga kate ga nas kusnyal naga kate ga nas nanga nas jogni kaje ga nas kunyal nonga shan kenaryang dwenye nas pin kakaba kanyal kakaba nas nyal nire tuba kakaba nei tinselmu nyal re ngasa shaga kam kwar kenalus kakus nyal ngaje do jingasa kane tinsel ngas bitke re mos ko shebom emode ran podo chalar kon ko ramanta ka lonko ne de ko ne dialde ko nongyal chawa akwarokos ajen kwa kon losh kam shet ko an kwaroko the chante year she kan today benyo go lojo gurun but tambe lojo ko jerun taji kul tiko ne go da ba loji la jiramu go ki ba loji ramje ngai kon chalar ko re rwaino ko sko posa karamjen yedere yishu kristo angaza kwarokos ko tomorrow ba kamne je kum kwara ban mo yedo wajena la dinati jek ba kamne je wang march tomorrow kajiran ko kujinin ku ci kwaroko zalar ko jin shingni shigaramu bijen iyo ko kuji the next minute tawari alan shanduka yen kwaroko sin shang
ko bitere len ko kamal kana so ajen kwa kone kam shed ko kwero ko da randa nak kada randa je chawada de ji jako bishu ji ta la shan karunda je kamrang mudi aryang mo kono je borol nel aryang mo len ryang mo monam ko ryang misal je ryang misal mo ko gosin ryang mo to dol mi chai chala dore de cha mo ne cha pik ne ga dam ne dia karyang mi jalli lawo ne technology ni shangwa misal ngade e shang mo ko bat kan di diala to rol nel na shaitan o ne ga titede bat ko shaitan ta jo pin rol nel a cha tu ne je won ne ram me cha bot jor ka chala ba kan yishu kristo allengu baba kamje ne je ka kan dia bat jira ma ta kul shol a kwarni yishu kristo a jin kujman la de mon ko jell ramos a jin ko la lar kon go man ka bas bongan ko ne ka kos nel ganga do jin ngasade kene tin sel ngas biga ramos ko shebom enoderan podo tak kolar kon ko ne tala jingas ka bu kwaro kos ka gam ka ci that promise talat kon ka John Sugar well bas jandara wuda badek ano kwaro kos ne diala baka je ne diala baka yishu kristo chawe e kwaro kos non ka mone katala ramata ka long madaka kamra tatkade jin mishi birai ko zawala men biji jako ne bijere ko chiyo shaitan che yishu kristo che pot abejukul ba yara tatkade no e jinla lije jodu bu kwari yishu kul jogu shungne do no gwa mene atto ka walel bakul lunjo kachalar kon tala ramada tede tala ramada pur ka leje jogde men biji jako be bas ni mar ke da mar o jin kane gorgo be ben ka kwarokos but it is not too late kan time dan kan soup ka kane ne too late chalar jiko ne gwa da ti kontine ta gwa me sha kam kon ko ban kwari yishu kristo ban jagor goro kwar gwa da biaje jackson ko bu gwa ben ko ban jagor ka chabile tatin ko gwa da langa ko kwid right now nyam kwar nukus alago gindi de rel goy de rode ajen gwa zame mu barara ru nyam kos alago ba bayan be ne kwar ka da ka be wi mon ba kor beter ka jidwere kan shaitan be wi mon ko ba banang ne dial ni sharken chikare alaga ko jin bu kwar ko shi me ko belane jaka ka shi shaitan shi wel jog changa jin pastor ke jin dicket ke jin kwai a shi wila palnishan kate ga ta koke ne lawe nyoda kai jogwa more wadar gwa da chaje gujina irun kwaro ko kan dial chaga gwar pin ko recorded but jin ni marke da ma riro ro kan jangne a win mo na me shi goida ro repan a thok balang de charo ko rebelong ko cha lar ko ne kan nindi jog bu goy win mo baro ko rebelong kabna no yone ne di sellu ne di tijilla ka shaga lar kan ti diala tona bat kan ti diala kon lat ka ko kon ko bu kon ko la jo okay en me gwa lat ke jen gwa de dan ci tam de ko sho angu bu kon ko lat ko kwida mona angu bu ko le me ga kwida jira malare ne she yishu kristo cha me ka chan bolo lo jo angu goro bu ko la right now ne kono ne min chinawre nyal la jajo ko mitega accident mi ci togo yo kono yena barshodu kemakari nal kana ne pani yo kono moynum de ka mask yo mi shiro kula real ga brama de den bi kula ollo ajen shike je roy ko me mangoro bu kon lanne je kamdo yen kwari yeshu kristo real ya kago iyo mi ci kamdo yen kwari yeshu kristo ci ko ngaji cha ko na ku jen kuraja mo ko kam nyimor ko kam damor ko kam shegdo ko kam gar chowo to toro mi bo akene ni to gre dwaro goro no bi talk ne gwa the titan a message mi cha kam kono wala mu goro de bi share ko kondial kajen gwa za de konteno ko ga royne tete chicken tuk kala konga kwen ga kwen konga ga kwen konga
Shida go tu manager bas ku kon la pai kon pan tin pan te ga me cha thaire de me ken kon ngai but ko kwenda la kwero ku la ka la ya nyu the kon ni shang ka the reason la ka nyu the kon one day at a time o ngai kon gan me pai da banin la mo ga shak thok daga shak te bolo ga shak te dile kan mat thok daga shak te dile kan mat bo ka kon gan thok daga kon gan bo ka kon mat a menim shi agenta ta ko kon menita shol kwero ko kon ga jenisha teju kwa shol ka beju ku kaman gore bible ga no shi agenta ta ka je men chare la ka kwidu ko ajin dej mita shol pan men chare la ka kwidu ko bu kwero ko da kame tege time chare la ka ko bi training mo bi kon thuk mi shi gwada ko le shop beju ko le joga ku ben ken tigen de cha kame ku jen ku mai ko yo agenta ta ka je a step by step a jal mananga one at a time a jal mugur patient kala do bu kwar ko bil daga bi tibaj baj bi ko rut ka tashi yishu kristo tibaj baj ka rut ka kajen kwira ko da mo ba je nyer ka je amane ka ne ku lu go ne daga she mare ba je nyer ka ko pain kun rar wa mane kayen wat kayen ne ngai rudun bare ye ka gwami kayen total strangers ko yen kula ta fara mo ka ye ta raidu ka totally different ajalaran kula ne ko nyer ka ji o wadu just ko ne ko shi kwaro ko ci do ka shino ani ci ko ne me shanga me ci to ga South Sudan ta nyal ta ji da ngo ga nere ko were lwakos ka ko kono gwa man shol ko na nere but re ye ka agwan tere but ci kwaro ko do ko lar no ga ji terun ka pala ga kwidin ko men ku ga la jako bi ka tege tamo o tungode o shishiye shaitan chaka boss ka duomo de tin next kono meji to ka job meji to ka job cha doja kwarakus ka shiyo tega mi jengu chala but tega lesson mo gor kwaraku do nyu the kon rede mo go kono ka iyo chogo dej bas wal baro chaw pos akarami chukos je nyos ka kujamo chu news kos in line bomb de tidial look pos akarami chuko de nyot kiramu ngish koda katan do tan kwala lat ke mi jinu guje katan ta gor ga jare bible ga che goro ne pos akarami tede ram do koda tawa chu do ko chu je lok kodi che ji do ko nyere ji che do ko logo ji do ji ko correct ni do ji ko te ga lesson me bo nyos ram do de mi ko jen kwaro ko chawa akwar ngwane dia they use a instrument of lesson they use a lot but you use a lot instrument me benede ko ken kulo nge keje they use ko te ga lesson me do den me bo kam ne ko ken ajen kwala lat kon gwa me ko pos akaramete rame dosh koza kirame news koza jira mo shu news koz du shu je lok ko la lezbot ka beje yen na ko mergwe ramu moje ko bot ka beje yen de gwe ramu ne nyere ji a can ku gwe ne je ta ba a ku kon shin we mona ma katanta ko kon as human being messaging word by accident now ke ce mo ko bot ka bala ben ababen yen o ko care about you chalga je lini duty of care mission chirane and take rep so muko egwe many lini je duty of care ala misha kamji ko bramadu dien be gwe gwadan tere rekathen so mi shirane moy ko bot ka bela be yen de ngai ko ram me che lo ka che nyer ka che goro ne na bodom but take a reason mo bodom ko je is either by accident ke te gumu
take a millality. One of the example at all not from the Michael Tom, Laja Moka Lasga, Coach Bukula loin. Any young Nija corn and a chirem the Chabu Barar. Coach Charlene Tinuko Moka Nijibot, but all Lokanijiko by well at point, remember you could hotel. A general quala shetka con woman and co, quarter coat, Lara no Mojako bot, Kayi and a jet. Kalada me besh, Kabaja Jacagua. Cody, co quartercos unknown na. The life of Job, a time shot can a time to tabit kaji quartercos can into job. Tabit kaji quartercos can into job, a genuine not job. Nos can a can issue cresu can an eben. A can issue cresu can a corner come Ramdan and didn't roll nil. So Chanyos con ko a can issue cresu no benabacon macam Ramdan ke lew. Men chawri ala roll nil. A young to a con we monitor to call the camcon we mon guame be shaitana yarake lew. Beon ko yereje tegan con beon ko yereje come down ko quercus and then me con bomb beon ko bokuchum no fine con allow be yak tab no point doing shaitan ko bokul to go guam logo quercus ke but me we shong no ku pala no quercus a we rene ka tajo be chalar bare maratel bi kabalo ni jogatel bi bu querco the ngaji shin no koloj de kelo ko ngai konen point in job me wa dweje ne ko ta dweje ko do ko ne ci ko de nyer a shaytanu tijo en jobo mo mi jinonga randu la thok amera wala kam tot binen ta be ji ko keje ba me shi job me shi shong ne shi shaytan to poi a managing chu gor ko ne be shaytan ba ta long a barawol yak nam kwarnu ko sko ne mala de thok gore o ne be shong nugo kachang ten dial jigi be ku kwirwai nukos goro be ku rut korun bijin ramatere bijin ramasha mega kwarkus ente gwin mona me talelot ente gwin mona me chawe chere ga tol te gwin mona me chawe chere ga rur and point around chawe chere ga joj ngai kon joy lekan alaka wai ke koyo bu ku le pi the gwa ban mu gwa de no ben la nger ka ne ga ba go yor mai ente go kujile jakob take point in yeme chawe chere tol mi cha much father in that tol down the algo ke but in the next minute chere already but tegen gwan to kwaro ko the kula reala ko be jek agent tegen dorar katego ma be jek yeshu kristo katego ma be jek ko shirwai no kostiti chiga kwan ka chi kwan ga ko kwan ne ga but kwan ga kala ga kare lanko abangaji chicken shianu chicken ager abangaji mi jiller chi leru chi jien ko chi wora roi ko bangaji ram mo mi shwar chi shwore chi jien ko chi wora roi ko bangaj mu jin guir ramu ci guire ci guire ci jen ko ci bere roy ko ba guje ne to ko ken ramu mo tega mi shiro de ger ka je kamen gero de ka je o che bible mi che kan ka che roy ni diala tan ci ga jek amene ken de ko ngurun biga ben ka je ka baji joga e berle la ne amu ci shanu ro ger ka je and then be that testament and be come now and then ba do mo bana non ko jere kwarno ko mu guje ga ne dial renken fan but shui kere idole ken tela kamare shareken tela kamare doroken but kurama dunelela gur binyur doru ko chaba ngaje nene imelero dore doru elengu lenore yukula wala it doramo ko meda kana roide but ka shui na ko tela mal cha kwaro ko cha roine ka cha ga banpin cha ta ande family ro de yen ngaje cha banpin cha goro ba ko ne ci dobun ku kwaro ko rana gorko di shengaje manda maru kula taga yenje ta ban pinyane dial and then now jin kula ne dial tiken ga depression ne dial tiken ka anxiety
ne dial to can high blood pressure kan the dial to is because chamen dong da kwaro ko kwaran kula jagwa gaje charwai ne to chaga banpin but ci kwaro ko the kula lar biaka wana ka kwaro ko bot kon baka wayan ten jeg dial ci kon ham ko kwi duere baka wajaka go kan dial. This is Roger Charlotte Kon. Mi jegoro shuji puch mi shi ngaji ji shuji re duere to ni mar ke da mar chuta garama do dine lebe rirodu warnyam kwarno ko skapale yenu mal ko pinga ti kwarno ko sko en goro long and chi promise ko biaka yene dial tinchi shuj ka hash ka te hash kun biaka ko be mo ko long ti kwaro ko sko ne goro je along mon anda mandun sabit chanban namdun ko dong tega malanya jije but me tega roj me barar soda a chi kwaro ko cha use ka je ko ne diro du rit ke je ki diro du longa je ajira mi kwaro ko de sholba ko di le jenbo di rama de di lo shol abroja mon bi shol ke akane dial to gor kwaro ko zoda kon galat re lat ke de kwaro ko mi shol kon cha kon shol ko ne e bana rodan gogre lo ko ke bible ke taine shol kon ko te ke ne ti liure wa to goro bana o ken chalare lat dide but ne to kula let talanaga mi wa shol gana party la benine dial la de talana gwama dong na nyurthen ko ten dial talo aja kwala gwe re wa me gwe ke jawo ne aminong na talo aj dong na ran tega go ban man kulna net man ran kula nong tegen dine jen mun kule la roi ko mi ta we wana lo ko ke tega roi ko malat ko gwama ke bible study dong da benine daraw da benine dan jok anda manunu sabede ta mi en roi ko kwala la ta mi ko den na gaje ke la den na jor ke la den politic ne da gwe ke da roi ko da magwe da ka ne to core at the moment ko ji win mon gor ka ne mi ba dol kaji yeshu krasolar ko rega ka ne to dol ka to roi na ko ka gwada be be ne bi ko wiya buluna be dang no win mon kelo bad mende kono kulu shumrora no chana luinga kwarno kos please chana kos chana ja pal ko loy dan kelo chana ja lede ka shar kon kelo chana bon jiwa chana ja pal mishi wo within la wi jong ka maledi ne jaga bya ko kwaro kos ko ka dialate bigana nang daga akana gwe kono tega roj medidin misha gor ka Jeremiah ngai kona Jeremiah gog michilet kaga ta chalet ke chiloide che jiaga long la wie ni shanga la loida jes ni shang kate kel micha te kel micha tuong mu hule la very funny long ka kwine ne ta hule la jiwen mon me sha ji Israel chaga pej aji Babylon chineti tot chu godot chu Jeremiah chu dot ka kel me chi Jeremiah dot ka kel chinete chi dot chikan ngai no dong bagalo maga kan widen to ko ken to geng ni ken and then chikan Jeremiah chu kan shol ber borai ni en kwaro ko teje amu bene la ka ba ka jala mugoro no bene wuga je bene wo leptana menam chi ne kon chi lunjok bene wotin kamugoro bene tengwa mane bene tegwa bar kono ra yen ko be ko balar ne me chi ne am chi lat me chi Jeremiah ling chi Jeremiah chi jen chawra kan kwaro ko chukot te jogo jong ne ka yen chwadwal ashan ko yen baya gam talara mu bi gwer ka ne dial ne de tiega ye mitiran ga kada api de ne mitega dola alle de ne me chi Jeremiah me ben tebalat ke chigen Jeremiah jogo no jin kajene kot kan jaro kan roi ke je gor ne do me bane ko lo ben na ka je anta kon ba ka jen ba ka wona ka je ne je bo mon Nei kon Egypt langu and point again Egypt a symbol when mon mukula la gwa duere men kula la shang duere so gane dia la ci kwar ko gogol kan ta gogol jogo baye gang mo loy din bo la ne e bne loy ne rewa mo ne jen gwa bne te go jektan ko mu ne tan gwa mo bne shoot akan shara la takana
but chukwar ko chawan ba ya gang chukwar ko chala kon an ba ya gang an ba ya yup tala mi jeg ma ba ya gwer dit shuga jandara wude diok chang jala re lol ka les kwarkus ajin gangda chukwarkus chakon promise in so many things today kon loka kakada kon but chingas dan ko kweye la kon gwinyo menta wi mon kana menta rewa ajin dinijen chana ma chagor ka yermai chana yemer gwe gwame ka yermai shuga jin diok bas wal baro chawka bobom point logi kaba bot ku jaka gwa ashang nimo shalgaji moi Zion Mishalok Kaselarami Tidji Talarami Tidje Rainihan Koznel Chalare Kahan Babom Point Lodji Kababu Botku Jakagwa Ashang Mishalgaji Zion Mitalarami Tidji Jimo Ahan Koznel Charraja Machalat Kon. This is a promise Mukam Ganija Lajikos. Nekono and pointed David Kagwa de Tethin Chopala Bloody Jatowa Aleu Nade Qualagui no Kakane Laji Jang a Canadian Hula going in Ken along. Requakero, Shingan got a loy, Tikan Gamal, Teslo Kenda Shangadian, but Conade Quala Sholo or Conneco, Tartanega just loy this young. But she Bible Chakon loka right paleo to wood it. Guadan kunate and Laji Jangne, what the Kunin Kelo, Mirab Carodian Kagwashandian, Tower Allah she did Kenyan Ken. Chushak Sharo and an edit to committed it, they take a midday jack in Canada. Code dwarf and jack and a dwarf duer. Kapeg dura alia, Kadwaja Lebke. But Jangne and along, Kashwajan cooler to thin right now. I didn't go quarrel with the Joko. I think be sure a wine called Kate and Diala Lady. Be sure thin. A baji sholen and a jiran called Catalo Comiteji. Malaran Kula Jogo Kusjane. Mishu Jimone. The Bible Chawa, Rainian Kosnel, Bangash, Kogude, own and a jiramisha shawl, cut and Diala Shujigo Quidian, oh, and Kosnel let come up. And Jeremiah Aram kel mi chukwaro ko the kwai no gwa en wode da kanan dapten. Chuko the kwai che gog de to ngore gan matot. But character chakolo ore idea. Character dini ken along. Kaken gog dial te chi chure ring go kiroi no ko. Manager am cha shola ta ko birai ko be lat ke bu kwaro ko be la daga. Chugo ni tin ject and togre tagadu. We know on point jet right ko the man. Ba kamra mongore idi. Toga nega jiteru. Mite garamu gujira mo mache jilat kati jek toga kaje loja lagwan maradu dole to glare mala nisham be majan tere loide min kujile tetere be yinga yekos kisho Jesus ajan duwa cha control tan kone ri shali yi kwari Yeshu Kristo no ga shi Yeshu Kristo win mon no kaje ke lew ay nyer ga jenatin kan wodo no ga a chutte ga chotom ne ga kwidien Come with a man and time and a long queen any deal, a chang the mete we job, la work quarrel could go in Palaganated go quick and maletkin. I didn't know go quarrel with that rail right that. Palane deal and chigil at Kitty Jagaka. Palaga quidian can use no quarni Yeshu Kristo. Tataka Moskaja Domnila Lumber. Kudian ko banno korni Yeshu banno kaji bangai kaji and then bukwaro ko bangaji shijin lad mugo nyuri na ka taslosh I can dialam gor kwaro ko do da kon kalat re shengadan ko banungulat bane shengwa ko mu kono shinga shandin kane de kan kwaro ko kan langai ku dag dan le langu ka
kudak dan le la ngu ka kayir mai shuga jin dogu de dog bas bakel chawa kan me hen ba ka nongoy kana pol point ka ba ka nyos ryang mi di kana mal ryang di de me kana mal lat ke wi mon gwa me nye mar kan gan mar shi ryang win mon me an kwaro kus mite ka mala daga kwiran an kwaro kus mite ka mala daga kwidu mite ka mala daga kwida chelet ke mate wi mon gwa me kan yin win mon ta kan dial chicken rubbish ne chelet ke ji ko bita ka shon mu gwa mu dong ba jin la ka je ne dial ni al gwam lade je ka kwi kan ga te jin tirere ka ajira mu liu ajira mu ba wanga shaitan but ko kwaro ku che guru ba ji wanga shaitan te shaitan kel na cha duoba mu kula rela ko be ji belok dunno che debi yan ngodu no che debi yan ngodu be ji ko lu thodu wana rol nel e wo yero gwama jina ta mite ga man mi ci dop angaje te gad ku te dol la baba mandi to lo bero yorno dol ko goro be gad to be ga barara chan bu fonde le lew ajem no ko ci kwaro ko kon no ko je tarore yormai ku kwidu ko bu kula kan but ke this time under dnm charo go yormai the second time ne diala ci berar lok rey duel ko lo wan ko la cholo win mon me be ko duel ka Michael and then be go wanga je kel ne diala ci jaw Yeshu Kristo nok a ci rodin barar ka je a gurke ne ko be ga shaitan be kana banrar chawo be ga kanta ga je and dura kula ram point me cha chat ke jas mi chawo ke bi mi chiret ka good night da ma ja gob and da ma ja wanga je but in point jen bi cha ko lo wajas mi shi kamrar a be bain pin a chang bilere ga kun mai tala man mi je gob shol Yeshu Kristo je right now ni mar ke damar malalat ke mad be penre lo ni nat chalar ko re bible kan e dial sel ngas le kan ala ne me lalat ke no wal ne lalat ke no wal ne Yeshu che ta ka ben Yeshu che ta ka ben ke tina kan ndi jok how come wo de tele Yeshu Kristo mo ba and then bolo ni ke re la ne ken but ken ni to kontino gwe te dial cha ko lalad to boss tikantin tinyoy tikantin and mako do bize ko lalad ko ne bana pen ko gaja ko bana pen ko gaja ka ba ne den ko ngwa ba ka pen ko kan ngwa ka je to ko la kana to kan del bible chala nyamlu ko ne ka gwyni akan gor kwar ko do brodo loka ka ko che jibila ba mam renguka che jibila mam che jibila ba mam atene jinin ngai kon nyok teren me chalar kon ga jikronis chogo wal die baskel awoga diok jikronis chogo wal die baskel awoga diok chawata mada mare hen tiame ye sukos to go te shalat ye te shajik kasha shongsin kakantin kan kaye mikaba ka bom mikaba ka abum kente shalat ye enemy ngasdun alor ko chaya kam min dinijen along min shajagba eno shikristo liu ka kuidwer kon shikamin chagor re roinukos shwaje coin ka shaje jejlis kaka dioni ni shikamin chagor re roini kos eno chapalkas sivers ka chapal ka jag dangwaro nei kono malat kono ne kenyam men cha kula lat kono nin re roinukos ko en Yeshu Kristo ke kwarkos chana losh kaje but katan bana losh kaje chawo bungutede
chawo ka gwazne chawo ka kor ni daraw betede chawo ka kor ni daraw bakon kan kaga diong ni bakon betede mun ku kon le kwen ka hoshe mun ku kon le kwen ka hoshe shogo bakel baskel bas raw gom chawo kaga kor ni dang raw bakon bentek kaga shang indiodien bakon ben jesh kabane shutek nyamde araja kwala lat kon gwame araja kwala lat kon gwame lat kanije kon katachi Yesu Kristo liu kaje me she liu a chetagade ndang dok ka charo de je taw menejin katan chaji boynge je bu kwar ko bejitek ka berje beji jeilis chene gataye chana tere me charo de jeilis kaje kula lat ko kon gwame ko entega me shungotere tega me Yesu Kristo japon ngai kono gwame ne chatim kono gwame kadit shogaraw bas baro chawa hen bejalat min shukot nyalala chay jogi ejin gada ka en wale shena gur araja maraj to David gwame raja ka kuyi shukarso ko ci kwaro ko zalar ko en wale ci jina gada ka en gur ajaro ja kwalo tim kon ko John Sugar Dog bas wal de ja waka wal bakel waka wal baro mako kon jog ko ramu wije nas betegatek misal pek ramu Yesu Kristo ngas betegatek misal pek. Let me see. Yep, there we go. Ramu Yesu Kristo ngas betegatek misal pek. Ko no kuzne diala long. Shogara men kel ko ramosh. Ko ramu jongas shabilu betegatek misal pek. Ko ken kus gade jagapin. Ko ba open quest. Ko ban open quest. O ba open kan gaje. Chane itin ngasje quest. Chane itin ngasje quest. Chane itin ngasje quest. Kane itin shaja ngas. Taga kusum quest list. Ko kan short gada quest in kel kra ngas. So charwa mishiro jamane chalat kon gan mar kan nyem mar ko kwaro kun me jaga gade wi mo makaje o nogoji kaga ta nogoji keje nogoji ko tele liam goro ne biji jak dingno men biji kula jako ne beliu o mu kana kini Yesu Kristo kani ngas kangas no kwala ko ne bi Yesu Kristo ngas keje o katen diala ci jogo wero tin brodo woitin o bi ngas o jana gat ko sala tok o bi ngas jin telu ko kwido ka kan tega man bi jak kaje tega tangna da shi Yesu Kristo ci ngas tega tangna da lakan yo gwini dubken go jan nong daran problem no ko solve kaje but do bin ci kwar ko da kula yalla ka kaje ko ne da problem no ko jen gaje shode ja ko kame ko da jin non kan tega kada je log ring no kudial chine itu wana lagare sharaken ko ne akel mdong mi cha kam kala long anyok bagwa men ko look sugar janara with one bas janara with bakel talar kon charolut eno bi masai charolut eno bi masai tibej bej titirut kabe shuwa re wude ka shuwa yogi shaja go eno bi masai tibej bej kabe je kabara jejlis diomnin kente bej bej to ku Yesu ka kur to bej bej to ku Yesu ka the root right now akene bej bej di ku root yourself ko me kan Yesu Kristo ben wi mona menine la beje ba kam kantega jege chiro da tong me kwa Sodom la daka je jege chiro da tong me kwa Sodom and Gomorrah la daka je
da da gwi mon kelew jega chiro de tog me kwa jinne ne bala lo keje da da gwi mon kelew em taraye me kwa la ta da nimron me ko lo gor ko de ne dia rodin mat gwa kel de ku de ko lo keje da da gwi mon kelew ta me to kontino mo ku je ko lo ko mere bino right now o te ka mu ganga pin oru ne dia la tine kante be te ci yishu kristo ko le jek da kan jeng no point but yishu wa agwado akada jaka ko tele mbi lele tele mbi jilele jek katin dial tin chalat ko nene darodin la ci konta ka thok moda kono ko baznu ngudien bo me chala didi chala bo me ka ishaya ke Isaiah sugar ay sugar kelbas dok choba gat kudial ngesh bagat kudial sugar wal dok bagat kudial ngesh kosnel kabagat ku tagamal midit bazwal ngwan wacha wode kabaji ya pen re shungni kabe be shang jeng ne nan keje ko tele mi biji tele mi bidwal tele mi bidwal keje tele mi bidwal keje bidwal nan keje along ko shebeben segadu soro jala to goma lat kwanu ko zone ne tega gwas me abeni wajin gwan ta ko le rala ko kwidu chawa chabe to kede diala ku technology jaga ja jegu wi mon goma bishanu bere alaka gwa ko biten diala kuna le shanga jeg buga nan kaje jwab sham jeg bob ga kene diala buga tede buga nan kaje tanyo galan kon ga Samuel shoga janara wure diok bas mwan chawo shede neke kan shang ronwang shede ke kan shang ronwang misel won shede neke shang inje joy enero akwene jenyok tung nuer la deroga so chalardi so shede neke kan shang ronwang shede neke kan shang ronwang misel won shede neke kan shang inje joy nero pin ka kornyal shejen budora tekel ka kuzo ko shemat right misel pek lat ka ha ladaniti dial kategda gosni ken ka shejen bikanda jaka tesino kenetin gora so chalat kon gwamana ko tawdal nyal le shangla la shangal ta la shangla le ba ko runwang gwada sele pormo gang nam le lawa ngu shi shang tele ba longna wala ta jan ta bu bin ko point goyo kos reidu gwadan tukon ka tegendora andor chawa ba establish ko kan ndiala ku kwar ko kala rala cha la da ka tego go kwitega du an kan tega muku kwar ko le letin wala ledatin ko jira mo bu ngune jek bu goy bi ga jek ka ta ci kwar ko da rala Bible in joganda kono wish ta gorga dit shoga jan baraw widaraw bas bakel chawa akwar shin kan nial mishi joy dem maga aje shike nuer ti shipping wai so ngai kono ne kwarkos mun kwala shol ko ne ashine kan nial mishi joy dem ne de kwala shol joy gwa mene kaneta la ne ko and point jan nial ko le ben chawa e yekos ko an kware ba kula nongwa me man ba kula non kon tawa a kwar me bithyanga yekos me non kon mal
ajen kwala lar kon ko re kware Yesu Kristo ko gwada bibin chawe bata kamal batatin bathyang wi mon ke lo chinaga tan le piu le kan tyang re yer babde ajen kwala lar kon gwa men ko tunguri po jen nyal me chapincha wajenin kan joy dial che liu ko tele piu chawe kan dongindia sore kware Yesu Kristo mo bangun chawe bathyang galengu chawe bathyang katek madorar mitel madin belo wan so kajen gwaz ma kan kon palke kan kon roidan kon kan go de yelem ko ban kwarkos ban japwan ka jaw da mandan ka roja mene roja ka tanchi kwarkos kon nokka je ara ko nokos ne diala long shogada kel na karara mosh de jongni ji nyumar ke damar ko jinno kwar no kos no je me biji jako beliu shio ne kan kwar ko no men biji jako be bat shio kan kwar ko kan jinno men biji jako ne be do wi mon me shio kan kwar ko kan jinno o shi shar ko shi Yesu Kristo chi bu gor kamush mi ta kam jika cha yor pinke le wotel ko jin kara chudot ko ne bina chana de me chana jalling and then bana nyam gwana ga pal and then bana roidan shikona la gwa me bana joku reden dan dong bu kona ling didin bakit gwandan ni John Paul dong te riune dong wande kujen John Paul again wuri dide me wi bor ma katik bor lono telmo kadil ngani dial raman jaga ko ne bat ting madorar
gan mara kan nyemare ngesh kona o nene no kwarni Yeshu Kristo ke ji jaga ko nene betek de bela pen kwara min dini janin kuraje jang nal kan rol nal ke lo ko be ban pin rol nal wami akwidu keno she gur ko nene ramje shaka shede ko be belu ko shabu wam a jag mishe gur ko be rebel nyam kwarno ko zgwami chu kwarkus ta kai lo ai kaji a prize che top chu gur ko nene bu mujma bobam mission te ga tno gi long rewa pale ka kwidien ko bu kwarkus ka woshre loidu kariro do ga sheng jang ne titin ka bar kwarkus bajilo kejen gwasma ejen gwasa da confectin de lemni je kan nyamara gan kwas ni diala ji konsen ko chana rodan ya pin kamal kon ko bana kwarkus dan bana je ti ka pal kana lang ko bu kon lok rengwane dial to kon kor ga shaitan kel kon dial but golano ne ring kon ga je chana ring ko ne bana shaitan bana je pot ka ba kon kam mujin shi kwarko da rala ka kwidan mun kula la kan tega chana pal ga kwidu ga pal ga nyem kwinye moroko a kejen gwaza me shana lang gwara mun gon shungne ko Abraham ko Isaac ko Jacob ali agoga jin kwaro ko smral ko idro kwadin ronga kala kalus ko point jin kwaro ko smishira nok ni gwaza ngone ka duer kwadin shu Yeshu Kristo shu Jacob bulu ko kwidwera ko kasha ko banyam no kwadin ko Yeshu Kristo mun cha kamne yala shodon gwa mun sha do kanya la so kanya la tek kwadin shaka tete ke shure pale duer ko ko langne krem Yeshu Kristo kumne ga shang shung na gwadin ga tengne ke yede ka teji ga kwenye mare dial kan gan mare dial gwadin de tarewa tengot sharken kam dum na daro a sha kwidi sam no ko dong te ga tutok ke jok gwadin yene shaitan dial tan te yan point ken gwadin punu ga shit Jesus moy ka ga pal pai moy ka ga shang mlor moy ka ga shart go gwadin ka moy ka ga ngain boma ye ga du ko ba tok du baje mek athal le jok gwadin God could dial ten chije me gwadin romni shoko gosni ken bum ka news ne ka dukku tene kelo konde are shang longo dunu mo gwadin kamal moyne ka mare doro ko ngash ngwanu du ka ngai renu ko gwadin ka te dial sa go thi ke shud gadni Yeshu Kristo malakwara no so bu kwarkos be ye boss ka be ye pos yendial kajen gwasame men chikon bensin ko kwarkos boss kon rengwani dial channel at kajen gwasame ka bu kwarkos mitega mekan kon shop bu kwarkos belo shop ka kwende ka bible ka ken topic ne de chikon ka bara so mitega mekan timitega basne de kan kon ga martin ka jen gwas en bu kon kalo mat ka mi yo ka mo ko rep kon ga kweno and then bu kon ga lo reptin and point jen video me ko chala ka PowerPoint presentation your dija ka bishong di basne de ga lo kwen kedi jele la loji jok kade jele mi markan damar ko nene share this video ka gan mana ko dial kan nya mana kon dial tin ka group ne ko ken ga messages kan Facebook kan YouTube ko da kan message me da kan la share ma to da shi je post no goro bilo share kan nya mana na da dianamo kan da mana na da dianamo ko da kon dial da kon ko post go kel
so ajan gwaz ma bana pektin ga shod Yesu Kristo ka bu kos bet kel ga ya gos ni diala tientin gwa da kabin shang longathin bu kwara kos be bostin ga shang longa da man gwa ane tay ka mal ka shod Yesu Kristo mala kwara inono